The Chin Post clear to te chibai ule Chinram le chevel Chanchinthar langsar zual ilongai tha ang achiar tu hi ram thapar moi kani e SSC sipai baina awangin Chinram chunga kumtling law no pang somsare le pathumin nunna anchana heiba ka hian je fire bom thlakna awangin nu le pa chanta tamtak an omni in Chin Human Rights Organization CHRO chuan antar lang Chinram chunga no pang nunna chanti hi sipain thunai na anlak nu kumsang ni somni pakhat February tha atangin thlotheina laipui bom kamra po awang le imbaina dang awanga nunna chante anni hengba ka hian SSC sipaim be puyan thlaka wangin no pang tam takin annu le pate ansuna hetianga no pang poi soilo fasha tam tak an om chungchanga hian amo phurtu berchu SSC sipaite anni ti in CHRO chuan antar lang tedim khopuye inkul LIB 269 SSC sipai camp tachangin sipai pakhat chu aral thuamnen September ni sompukwa khan PDF zolen hne na a inpe PDF zolen hne na impe sipai hi hinchat kuku ni in silai MHU pani magazine pariat bomle 5.56 silai mu tenen PDF zolen hne na hian a impe ka wangin PDF lam hian lomman paisa fai an pe ani Sagaing region Kalimyo atanga Chinram lama chautur lir theya bu faile e chopphur chu SSC sipaiten andang chunjom zel Kalimyo kochwa Kalay University kot check gate August ni somni atang khan vo in thlengin Kalimyo atangin Chinram marlam ha kha falam tedim le rikhodar lama tlan chin lir thewi bu faile e chopphur te chu anla dang chunjom zel ani hekba ka hian Kalimyo ramri Chinram khaikam khwa abu fai thiar lu po an khap thu khaikam khwa anu pakhat chuan asoi tunlai hian Kalimyo atangin Chinram lama khwaljin phur lir theya bu faile electronics bungra ba ka mipa phekhok phur amphal lo thu kalaya tlan chin driver pakhat chuan asoi Kalimyo atanga rikhodar thlenga mi pakhat motor chuan man chu chiat noi ni lai ani thu an soibok hetia Kalimyo atanga bu fai thiarlu angkhapa wang hian tedim le Chinram marlama chuan thilman asang chakhle ni in tedim khwa cheng te chuan an soi Chinram chimlam mindat khopui le ache vela SSC ten ni min September ni somni khan pangjanga arit bom an thak September ni sompakwa jinglam darli vel po khan SSC je fire pani chuan pangjanga arit bom voili lai an thlaka chatna po athlen nol thu mindat khwa cheng te chuan an soi mindat khwa cheng mi pakhat chuan bom hi jinglam darli vela an thlaka mi pui an biru ka wangin thi le hliam sha chian ani lawa tho theina hian tum nein bom an thlaka chatna athleng nol ti in asoi SSC te bom thak na mun hi mindat khwa achanga mel ni vela hla thingrai chin na huana ni in an soi September ni sompariat jangkhan mindat township circle number 1 me somli khobula tho theina in voili lai bom athaka September ni somparuk po khan mindat le chauchu inkar mun pakhata pangjanga arit bom telin bom te chi an lo thak to bok Indo Myanmar number 2 border trade chu India sarkar lai puin gate an la hon lo awangin Myanmar achanga India lama bungra phurlu thei anilawa ache vela mi puiten har satna an tok mek ni in thulak na chuan atar lang Indo Myanmar ramri rikhodar le zawkhathar border trade kaltlangin Myanmar achangin Mizorama danlavin kuvarau an phurlu thin ni in report a oma CBI 10 an chuidona wangin July ni somni panga khan India chuan inkalpo na lei hi an khar ani CBI thunai tu 10 August tha chummalam khan zawkhathar le champhai chevel an endik nu in hunrai lo te chung hong le ma se vo in thangin ramri lei an khar chunjom zel thu an soi henga wang hian ramri le ache vela omkhwa te chuan bungra chak khai lakna har satna an tok meka tunma ain thilman asan thu an soi hengba ka hian nitina inhlofa mi zanga velin na tho tur an nei to lova an khosak abuai hle ni in an soibok
tunlai hian Sagaing region Kalemio atangin rikhodara bungrua athleng nuala Mizoram lama phulu thei ani lo awangin bungrua atangkang na sa hle ani Myanmar sipaiten thuneina anlak hnu kumthum hnuwa social media a SSC te social na le revolution pol te thlopna thuziak awanga anman hi mi sangkha zaruk chuang an ni to ni in data from Myanmar chuan antarlang hi cho rualin thatinin mi somnga le pali man ang an ni a July thachung khan rampum township somni palia mi somthum le pathum anman ani kumin sangni somni pali chung hian mi zahni le pahni amman to a kumthum chunga amman zongjong za somthum parukhi meichia anni thu antarlang kumsangni somni pahni chung khan SSC social na post tu mi zariat somsari le pali le kumsangni somni le pathuma mi zaruk sompanga amman bok kumin hian kumdang aya thlatina amman hi atlem tel ni in data for Myanmar chuan atarlang social media amman tamna berchu Facebook a ania adota TikTok Telegram le Viber anman te anni khati zong kha tuntruma Chanchinthar langsar zwal kampon thei te chu ania clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye